Chelsea mentagare ka klub kebanikong hak history ban job ya baro keji kop helek kai football lapo Europe. Kublai piki parlok pagsan nak por sa por nga karpat piki batmai sa ban share ban like ban subscribe ng channel ka klub Chelsea kalong ka kunhun kebanikong ban job ya baro santli ki tournament balapan long da ka UEFA lane balapan yait da ka Europe. Marhadin baga klub Chelsea klub boy final hak tournament badang penmi saus nem shua kata gede ke UEFA Conference League ke balapan limno ya kunhun bay kun persya kata gede ka Real Betis das saula sigol taus nem hi namar gene ke klub na po ri England kala job kong ya ke tournament jong ke UEFA Cup Arsin tahaus nem katnai spa nyopo be bat katnai spa kanai punya kanai pra dre gane ka tournament kila penduk no menta kumta ka klub Chelsea kala job Arsin ye ka UEFA Super Cup kata haus nem katnai spa kanai pra ka balapan lim no ye ka Monaco da sigol berkesin ke baar kadai haus nem arjar arpaway kebalapan limno ya kara Villarreal daga penalti kumjuru ya ke Champion League bakal lara Arsin kata haus nem arjar kadve arjar kat ar percaya kebuyen minik ke badai karat ba jong ke Germany de ke Chelsea klub limno daga penalti pat haus nem arjar pawai baka klub Chelsea kalaban job sigol ya ke klub Manchester City kumta Arsin ya ke UEFA Europa League kebala ban penlimno ya ke Benfica da la sigol haus nem arjar kat lai berkesin ke baar kedai ke klub Chelsea klub limno ya ke Arsenal da saula sigol haus nem arjar kat kendai kumta ka klub Chelsea kala job sai ka tournament jong ka UEFA Conference League kumta usnem ke balapan lim ya ka Real Betis namar kata ka klub Chelsea kala long ka kunhun ka benkong pan job ya baro santli ki tournament balapan jaj ka UEFA lane da ka Europe kublai shi bun ngis dago way pat ke video